Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun imama. Allahumma rabbana anzilir rahmah wal maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah di doanya jawabannya semoga begitu bijak. Oleh kepala